Lijep pozdrav Leone, a sad je vrijeme za naše glazbene minute. Najpoznatiji mladi hrvatski ulični svirači koji su sve traženiji na raznim pozornicama i u Hrvatskoj i u Europi, dame i gospodo, Saj Fidelity Orkestar. Jeee! Dobore! E pa Filip koji je vokal, ja vas molim dajte predstavite ostatak. Pa evo sa nama u ovoj formaciji danas je Hrvoje Šenjog iz Varaždina, dakle Robert Pajić iz Karlovca i Stjepan Horvat iz Čakovca po novom. Dakle, djelujete od 2011. godine, tako nešto. Svi ste zapravo, većina vas su obrazovani glazbenici, završili muzičku akademiju, ali ste se odlučili za ulicu. Zašto? Točno, pa ulica je jedan jako zanimljivo okruženje u kojem možeš točno testirati da li publika želi konzumirati to što ti radiš ili ne želi. Jer ako se zadrži i bude im to interesantno, zabavno, onda znaš da radiš nešto dobro. A ako odu dalje i niko te ne šljivi u tom nekom smislu kako mi velimo, onda nešto ne štima, trebalo je promijeniti ili energiju ili komad koji sviraš i tako. Znači, interesantno isprobati što funkcionira, a što ne. U vašem slučaju se to pokazalo kao uspješno. Gdje ste sve nastupali? Pa nastupali smo puno po Austriji, dakle Beč, Graz, Salzburg, Klagenfurt, a onda kod nas tu doma više Zagreb, Rijeka, bili smo dole u Splitu, ima interesantnih kombinacija. A čekajte, onda i vi zarađujete zapravo na ulici. Da. To je možda kako zarađujete? Pa mislim, nama je... Ljudi bace u šešir, jel? Da, baci svašta. Imamo mi ogroman šešir. Da li su baciti broj mobitela, tako da svašta. Ma da, jer ono veli zarađujem na ulici, to je uvijek dobro biti precizan kod tih stvari, a znači onda ste i u eurima skupljali i u kunama, jel tako? Da. U te vaše velike šešire. I može li se od toga živjeti? Ne, znači nama nije cilj od toga živjeti, svako od nas znači ima još posao sa strane, a ovo nam je, znači ovo je naša ljubav, jel? Ovo je prva ljubav. Prva ljubav i prvi album 1.12. je izišao, odnosno službeno prvi album. Kako biste nam ga predstavili? Pa, instrumentalni album, što nije uobičajeno danas. Danas, ako pokušavaš se probiti ili na radiju ili na nekim medijima, se ide prema tom nekakvom pop formatu. Macho menu. Tako je, macho, to smo u stvari i pokušali, ali ispostavilo se da nije baš to naišlo na interes i onda smo odlučili raditi ono u čemu smo u stvari najbolji, a to je raditi pozitivnu glazbu sa puno energije, sa puno interesantnih noviteta, van neke uobičajene forme i to smo onda plasirali na YouTube-u, dakle na našem YouTube kanalu možete to pogledati za besplatno, koristiti u nekakvim video uracima ili što već nije zaštićeno ZAMP-om, slobodno za sve. Spominjete te svoje YouTube vlogove, što zapravo na njima objavljujete, zašto se bazirate jako na tu publiku? Da, pa taj YouTube je zanimljiva platforma gdje možeš plasirati ono što u stvari ti želiš plasirati. I mi kao band imamo interesantna putovanja, interesantne zgode nekakve sa tih koncerata i to sve objavljujemo. Pa onda neke fore ili na koji način svirati, na koji način vježbati instrument, na koji način uopće pokušati nešto objaviti što bi druge ljude moglo zanimati. Dakle, ima svega nutra, a onda često puta ne možemo naići na platformu gdje to možemo plasirati, pa smo se odlučili za videolog. To je to. Pa ja mislim da lagano možemo zahvaljivati, da čujemo što više glazbe. Koju pjesmu svirate za kraj? Pjesma se zove The Principles of Space Warp. To je ova. I sad samo još, evo da svi barem riječ kažu, koliko inače vas u punom sastavu ima? Inače u punom sastavu nas je 6. 1, 2, 3, 4. Znači još dvoje fala. Još dvoje fala. Evo, njima želimo puno uspjeha, hvala lijepa. Njima dvojica ili svima njima? Njima kojih nema i vama kojih ima. Idemo sad sa Warp Speedom, jel tako? Warp Speed, da, mi smo na istom brodu smo bili, jel tako? I ste svjetove osvajali. Doviđenja, dragi gledatelji. Hvala vam, doviđenja.